Horejo leydi ndin Alassane Ouattara hino fokkitani lefol laamu nayaɓol e cippiro lundiyankoɓe sertuɓe Simone Eive ɓeygulanɗo kiɗɗo on hino towni hondu jagorɓe hiɓɓe Jean-Louis Billon e Awa Domelo iwɓe e fedde PDCI RDA e PPACI jaɓanama ɗeri mum kono ɓe alda e pelle dawro ɗe ɓe jeeya e mum ɗen ɓayɗen pelle ɗiɗi jaɓano lontingol goɗɗo go jowaɓo ɗaɓɓayɓe laamu ngun hikka ko Henriette Lagou townunoɗo hondu e hitande 2015 ko ɓeɗo folotirta nyande nogaye jowi e lewru darotondu ɓe tawaka ɓen ka suɓoji ko Laurent Gbagbo e Tidiane Thiam ɓe ɗiɗo sakkama sabu ko ɓe windaki konka ɗeri suɓotoɓe. Horejo suudu mawdu doskal leydi ndin Charlotte Nana Bakamara wi'i koyo taw on tigi no windi no haniri ka ɗeri suɓotoɓe lundiyankoɓe ɓen wasama ko e ɗiɗi ɓurɗe hittude e horeɓe maɓɓe ɓen ɗum ko olanɗo kiɗɗo Laurent Gbagbo mo tawata ha joni hino yiɗa e oya tañƴinaɗo no heyɗintina alhaali dawro e leydi ndin Tidiane Thiam Pascal Affinguessan kañum kadi woopi tawede hikka sabu o heɓani ittiri ɗowotoɓe parrainage yonayɓe ɗum no holli caɗele dawro ɗe o wondi e mum fewdo ɗo ɗiɗo e darornoɓe inde mum Antoine Assalé Thiemoko e Vincent Toby Irié sakkama e tawede sabu ɓe timminali ɗowtayɓe ɓen parrainage. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.